Para sa mag-amigong sinda Marlon asin Adrian, saro sa mga nagpapadipisil sa inda bilang miyembro kan Bicol University Marching Band, iyo ang paburo bagong panahon. May mga best kaya na nauranan sinda, tuyong nagpa-practice, huli taday tulos sinda nakakahanap nin masisirungan. Kaya naman labi na sanan sindang pasasalamat na may mahiwas ng pasilidad sa eskwelahan na may atop. Ini ang Bicol University Convention and Disaster Risk Reduction and Response Facility o BUCDRRF na pig-inaguraran ngunya na aldaw. Useful po siya sa amin in terms of marami po siyang function na magagamit in terms katulad ng pag-practice po. At the same time po, malaki po yung capacity if may big event. Thank you very much po kasi B yung napili nyo na pag-i-build yung convention center. Sana po, it will really help us and for the future students po ng Bicol University. Ako Bicol Party List ang nasa likod kan nasambit na proyekto na pinunan kan taon 2018. Ang target maging fully operational sa taong 2025. Sigun sa presidente kan Bicol University, dakulaan maitatabang kan proyekto sa mga estudyante kaya naman labi man ang sa iyang pasasalamat sa nasa likod kan proyekto. You know friends, a month ago I thought this would not happen because I was seeing it every time I passed by here. I was counting the days before I end my term. And I would always tell my driver, galing niya kung dahil maabot sa term ko. But I think when I met with Kong Salvi and Compido, they told me that no, you will have the inauguration before the end of your term. And to our major sponsor, of course, Ako Bicol, for always at our side, providing all the support in making all the projects of BU become a reality. 10,000 na katao ang kapasidad kan pasilidad na magiging landmark man ini sa rehiyon asin onra sa mga Bicolano. The idea is to have a convention center, a multi-purpose use, not only for socio-civic activities as well as sports activities and convention, but also for a venue also wherein we can converge itong mga activities when it comes to disaster risk reductions. And as a response facility wherein pagtataguan rin natin ng mga ekipahe when it comes to disaster response. So this is the idea, and therefore that concept paper and the proposed program was submitted by Ako Bicol Party List. Laom ka na ko Bicol Party List na dakol na estudyanteng Bicolano ang makinabang sa proyekto, asin mapakinabangan pa kan mga masunod na henerasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.